fia whaafelo ia tui lau whaafonga anga le nei fo i tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o talala Radio Samoa. Tomu atu talo le aso lua i suinga wa sauma le aso mua mua o ke topa. Wa amatalo ia mai le sona whaatupe le ma lo le ki truda po le vaila au i tonga fitia ma whaatele ngese ai, a afianga o nisi o ka nesa. O le whaatupe ia le ma lo le ki truda o le a wha popo ai malefoi numero tangata kiwi anga va ai le nei vaila au. Lea sa tele na whaatuatua na i le toa tele ona o le taunga tā tele. O le ki truda o le tele na tu inatu ngase ngase e maua i ka nesa nga va ai totono le taitolu i le taiono vai yaso. A matatu i le sona le to yaini rapid antigen test ma wafua a o le watatau neo na whaatau. O rats po siaki nei na mawhaiona ma wafua e tangatani usila talo mai le amatanga le lua fe luas fulma le lua. Beita i o le ua le to yainei se ma wafua a mata mai le so. O le sofo iwa amatalo ia ile si itanga fo o le tau e totongi ave ta avale o lo opaka se sea la tau ta avale i mobility parks. O le wasi ima se lau lima se fulu ta la sa iai i le fitu se lau lima se fulu ta la a mata fa ama malu mai le so. O le si itanga le neina fai mai ele Minister of Disability Issues Louise Abston e matua i ta la fea ngai. Ona o le to atele o lo o fa au ngā se pa kanga wa faya fa apitoa mo i la toa yaimana o nga fa apitoa. Ese mai mobility parking o le sofo e wasui ai ma parking infringement fees, le walu i lunga i le fitu se fulu pasene amata mai le so, towage fees wafanga i lunga i le onos fulu valu pasene, ma le ivas fulu ma le valu pasene mo storage fees. Wa tili tau ngata le tau o lo totongi e tu risi po oso o se tangata e fia asi e si mai i New Zealand, a o alo i aisi i tango le International Visitor Conservation and Tourism Levy mai le so. O le levi le nei o le atotongi ai le toatele le se lau tā la, suia mai le tolu sfulma le lima tā la sa iai. Ese mai le levi o le asofo i walo i ai tau fo e totongi mo le tele o visa o lo o whaatalo sanga i tangata o lo o fia asia si mai i New Zealand. Ese mai le lisi o pili totongi ma si itanga o tau wanisi o nanga walo ia mai le so. O le so le fo i wa amatawa noa mai ai mo a inga nga va ai mawhai ai ona toi whaatalo sanga. Mo pei meni o le family boost. O a inga nga va anei o atu le se lau valus fulu wafeta la tupe maua le tau sanga e mawhaiona toi whaatalo sanga. Leo o atu i le luas fulma le 5% o tupe na whaalu i totono le vaiaso mo a o ngā whanaulo ave ia o ngā amata po o ECE fees. Ma o le mawalunga e maua e o atu lea i le fitus fulu 5 tā lai le vaiaso. Ma le soinga muli muli wa sau ma le aso mua mua o ke topa. A o whaamuta alo i aile vai tau malu lua le nei tau sanga ua whaatua whama iei fo i ma le winter energy payment. O le peimeni whaau popo le nei o loo anga va ai tangata o loo tala benefiti, maua tupe tangata mātutua po o i lato fo i o loo maua le job seeker support student hardship payment. Luas fulma le tolu tau sanga le li iwa mo lia le fasi o ti tangata i tusa ma le maliu o le pangota, le ana maua i totono le sela i le to ese le vaiaso tā luai. O le pangota wa umalona soifua o Andrew Jangjui, tolus fulma le ono tau sanga le matua ma o le tai au le asfaraile le ana maua i totono le sela, i le to ese Mount Eden. O le wa mo lia le fasi o ti tangata i tu la i luma o le whaamisinonga i le aso tofi o le vaiaso nei, ma e wha o ngā ai audio visual link. Le aisa ele tise le tusa ma le afe fitu se lau 5 a inga na po i teka po ma fua ina ua momoto ele helikopa uaya ele tise. O le taiao na nafi le ana amata motu sia mai ai ma e whaafetai o lo saunga le mule pailate ma e le ai fo i se isi ese na whai nai. Mai le transpower o lo whaamoe moe o le awauli o le asoe to e whaaula mai ai le ele tise mo a inga teka po me Albury. E le i whaingo fia i tangata a fia na nafi sawa yana po le motu sia whaafua se o le ele tise ma o le tele o nanga lau tele o le ana whaamoe moe i a fifa a leo leo. Whaiwatu i reporti al COVID-19 Walo i lunga le whai numero cases wha amauni o COVID na wha amawina i totono le vaiaso wha a umai le aso sa wha ato a umatu. E awhe tolu se lau tolu sfulma le iwa cases fo o COVID reporti e totono le vaiaso ta aluai. Ma le isi to a wha tangata mali liu fe so o ta ai ma le virusi. A wha atusa le reporti o le vaiaso na wha a umai le aso lua sfulma le lua o September. Le asa a awhe se fulu ma le lua cases fo reporti o COVID ma le isi to a lua tangata mali liu. O leo lo o to e alu i lunga. A o iei pe reporte o COVID o lea fo e le isi virusi fo o lo o vavelo na pepesi wa ta o le XEC po o le virusi na mua mawe si a mani i le masino au kuso. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.